Biya Kamal, palna rodan pin kalieng report na me ko gwa en wode konti kalieng, ko ban yang aja no right now, doran konweri ka Jonglei State, even apanal to konke korungwan tibe kitilat korodian. Sikondi alchikengesh ka kora pai to ka Jonglei, right? Ka nguda kor mo jatin bo humanitarian. Kemendan le rode, Kinetin one thing again on in. Kinetin continent were well kajan was a charon realika. No shulken and one in. De Polnang, Gerald Polnang, de New Camilla Kajaka ship of defense force. Ko dare rail or kakeli, dare destroyed. Chikame, Nasser, destroyed. Near a corner sure them right now, Kagan, were in content, Re Wiki Juba. Akani liya chituoga ka Queen Makwach. Akani baje chol banwere bakanak karenya liyo je sial mo pan chirenyal chibok. Batel mo detail tisha jek banmen chan chanong ka goten kontin chide chi ka penten je mangai kon no jigan tungno wala no nakan kon. Gwasa me kan ganwere kon tire wiki juba kan shon pain kena. Akani cha Queen Makwach je lush. Manyam Queen Makwach lang ka kor penetung one. Nay di atera kan kanal Queen Makwach jugo no kwe the way rodo. Anyo Queen Makwach kuer ne kenyam ngai kondiale. Yes tachi yede che jene jeme chilo dandial che jat. Ko kenireti kwale use ni ka self ke me yadi. Medan te ka kuba ngai kondiale ko skon baran larman dan le rode. Bana je tugne ke tuk de bana je nang na tar, ke bana nang wide bana kan tar bana nang wide ta dana ci mare lat ke den gwaze dan e kwain ke Queen Makwach me kwain ge me dan Queen Makwach kwain ke je alaramimo la kuer kwani wude shwal ke mere Guy Cook ye commissioner ka kubo kajen gwaze dan e cha kur cha je to me cha dak ma char cha je yen chu ngang nom chu tuok before a tel mi shor en lat ngang no mo ni chi kon di ala nen me cha je no kon ngang nom kon ngang ne je a tel ti chino rien lat ngang no me nga me dan je ne cha we ken kume ken wer kon te kel ke self kim yadit che de a chu no ken de ken territory which occupy a kume spilayu they can make a commissioner mularandian in a state chwagu je no Queen Makwach ram kel mi mo me neutral maybe chana ilar no ke ran spilayu but mission DNA chare ala kaja chwagu je ne chade kwanyere Guy Cook ne ke to be in the beginning so di ala to me dan chinaro itin kadi chalat ano chu Queen Makwach jo je no jen aran SPLIO. Me cha chol ka Jonglei State gwade dane ba ka bor me ba je kul nan ka kubo to jien ka kubo sho we ne bor to aje lor dan gwada me chwa kam kuer la commissioner chwa wude dan e to kuera mi cha kul se ka ta me je ramadan e jakor ko buto ka walga Queen Makwach gwada mone choro do mo ke kuma jele ke kuma nga ke kuma SPLIO ajen karwara jel ke kuma SPLIO rewi bor gwada dan cha choltine governor Dr. Guy Cook so me jito gene ko jen aramimo chagu jeno ran SPLIO chunga kel ke kuma dak machar tel me chalele den mene me che jien che bene ka kobo chu rame dana to kuran SPLIO ko wo ken je ran SPLIO ko me chareng machar chawo chwa je SPLIO dial chwa ko so chwa we coach na chiru ale ko charan SPLIO chaje wuch den chu Queen Makwach weten alo kuar den ka kore me chi Guy Cook ngaje no chi Queen Makwach rame che kwan jen la jen me chere ale ka den chwa we coach wa je introduce no wo ja coach ko china de la ga a chen cha kwanya ramte ke ko kuma kirim yadi kina de ga chwa guje no gwai but tactique yos ke dar Guy Cook jen la tactique be ni jen chune di al chuna ro jeno re Guy Cook be be lung be la re nuore especially ka ko chwa guje no telere ko take things chala in the past ngaike ka chalat ka ngai jeno dong che ga de nyok me dong de ko to ka jen gwas moni
chwa gu no general mala ko no ko jeno de mal de resit so meja gware leka ko chagu ne che de we ka kubo but chwa wa ha wotelere then chwa we chwa je lor ne dia tiji aspela ayotin tiji aspela ig teten you know kun ma kwa shiran aspela ig je joje lo ranga ran aspela ayo chwapel bonete konde chi wonin ke tupte lar no regai ko ga chi we ka kubo tiji aspela ayo so when mo chwa we coach read the mo chwa je use like slogan chwa we ja ko je na chirwa chwa yu pel chu yu gwa the next move da ne cha bulat nyok ko cha nga je no chire gai ku ke we na ka kubo the following day ni ke jiende chwa nang na chwa to ka mu boka na kalankan ko jen be ka be kume la de ni SSPD we ka berech ko emission mi ari ala ka agenda den mi ke ari ala kan kum ker mi adit we all know that can right in what so what happened to kurio talk to ana na karenya to ana na kalankan to ana na gonna dia jenu kurtan mechi kurmo mechi talk and then chwa ngole lekan chwa ko jang na point ditch SSPD chwa ko jang ne ko ba ku kam ni ko point de ko ti SPL yo ticket mechi SPL yo jang aje no okay choko joje no ba ku bekam we dian ka bu ka karen yale cha ko ra me cha ko kwan point de re gai ku ka kwa woni point de ya ku jogo no beben pin ba ra dian ba kwan mela kuer den mu ci to ngwa dum chu ku ma kwa chu lok den cha bo ko cha kwan nen yal tong mi that disagreement karwar ke nyu the queen makwach le den nga kala re ne gai ko mi era na spele ayo la to ga jaju ga spele ayo ben pin there no nga kel there's no need of argument tel jom there lat there man chalat a part de there lat but instead ko jele ka tedur na me den che da no so what happened me ci kurche to kyare lo ka le cha da daga wini me den ci spele ayo churi no watch wini di alko ben ka ko me ci de ko ben ka we chal ka we down so la ne yeme dan shoda lat ban ko ben ngam nan to gwa mun ko bariare tay dan e gang je liem je kala je no jin ci cho mu ci to gon general mi cha wu jo ready ka commissioner in a state to gien point ke na bondo dien chu gien chu ren kwal re we ka ko ba chu we down wo ken de ni SSPD wo ken kalor kanga je no ram ma cha wu kwara but you still go re kwara katin nga katit kume me che wen wini mi me che declare no che chop chu lan je ga social media no hana te jen ka SPLIO ka chu kwan bo kume ala commissioner dung SSPDF gwad ma chayu no week ka bom to je SPLIO menen wadi al ko wade wi de dakne chu jen tane men organization dia humanitarian organization cho quên mà qua cho ajung no jin mele de morong che chong ko jin cha ju wo joredi ti de le jien ite ga SSPD up to milor ma jin de jien kene dia la kona jien in state che kwa ni rodo no jin na jin commissioner cha nyon wa kwa so no mo chi gap che de ten che chu diglere ro ran nga aran kirme yadi kan he je liu na re ko cha kana ma don kana ka ma gat ku mi self kirme yadi ka chu ngot ko we ka ngu we kel ke ku mi kirme yadi me shi bere yakubu ci kon diala nen ci kete na ka pai den ga kore chwa bu joira joje joye garar ka jere wi ka kubo den chwa queen ma kwa chwa kep ko chwa pel dio je ci ko report ma ci kon dial ni ya jogo no we dio je mi ci video dola tor dan mi ci link dola tor dan wi ka kubo me ci roch je queen ma kwa bi jogo no ne kweda mi ci kan kay chup ko ne me we ka be bor ki we ka great people administrative area jina mi ci we ko nyur ka juba ke o nyur gwa da witene jin chule lu njok jin cha jin luk aji akobo roj mi chuong de no ci kun ma kwa ci o wi na roden tiren wi aben e cha ku me cha kap ka walga ka kobo wes so ci kon wandi ale kon lar tudin ci kon len tela lade yes rami mo mishi akobo sela dika bat cheben tiaye che jien je we ko kuma kirma yadit kum kirma yadin menanga na anu ngere wi ka muka bom ma kurla naga ne ideal ngai kone
so ma zo mi chure ko la beje mala rega long o nuere kan kwala yuzo a kirma yadit then what happened cha jogo no jina de ngono de yen jere wo chati kane ko ken botti chirwa cha jogo no ne yene dial konta ka walgak so jane konta ku kirma yadit yen nuere please diana mi ra mi chu wor bul nga jen cha woni cha to before ken to majin menga jiti kuny mi la wrong ka chin nuere ku chikane look why don't you listen so che choice no beten wenum then ajen mude ajen tadatin so mi kori ba to ko ci kon dial me to ka jen changa di ka pay baro ron kin dangro jen dangro bakel ke sunday ci kon be per ko ci report ci benno ci kor ci to ka walga cha commissioner cha nak commissioner kuma cha nak kel kanede ko ken another thing by the way ci jen ka ra ci li wona ci tenere ngwane ci liu ka bo side nuore amene de kon nuore kwikir mi yadit so tek nene dial beje ke tek nene dial bogwaya ta tek mi jaka ta tek mo gwa and then godamo tinwer ci riak eno nwari ngum na gerudun karodun so raina la tarkar gwata dana birik betin la japal ka babe ke wide la janga non wer na karodien aw nwade gori dikul na karodien di anga mto ko che self ke mi yadit kan yen wer kon kwitimi mamla raro da ti jala to gono en ngum lada me te kare ga belad ka community da imagine ajira mu gwantar community kudu anduro dide da an kelio ke yene de tot to jorne ka ye ka yo yene gujeno de enwer community de yene short pinya beliu kelio tigane den kon chure temere ene de kondilan wer ka ko bo kanaka ko right now lat ken shol ken pon nang mu ko report men lat ke je shol kan po nang no alat ke je ke ship of defense force anwar nyogo nek chirime ran tenwer che kan kana ser ke tenwer che kan ne gwade dan me je kon me je to ka pajut ay by the way shouldn't worry men jak loy nak ke je dalo nwari kan chu da panke de weli aram kel e gwana jen lunga liya ne dia nwar community ngade dor she dor ma tot dor ma dit amla dieno e pol nang be na bo ne helicopter problem is not about helicopter eno de na book de ga na ku book de ga na nak ba ri genene din ci en wi anan civilian mo gorien target yes fela yo katin chaw dang ni wi tin konti gitin biya na biya ko book go ala civilian ko ne book ne civilian talian military forces de ne kon nyingi biya ko fel ko front line biya book na ne jok wi en guardian ga nek jokomi. So now alang wana shika rodian ger tam to kon ka ron kin dangro jan dangro bakel ngak jaren ger nuere kondila nuela ken ga betrayed all the time the same fate and to walk kene de konen ti we but walk baka yene den konen dong lokon wari gwanen wer community long den yen pain kun karodun dumal yena calculate la to imagine jira mate ka kwa mi jira mate ka kwa der gwano de ji use a regime begat ko ban pin ka ko bi korbe jek mula very important long ka kwer kan tek ba ji use ka self care the national election campaign ko ba part yan gwad mi you are busy na gen wore bi anwar bi a control ba ke ko yuraka jole ne hukumada South Sudan rom yene ka jogdun ma chi dor ne dial mun ne dial ne me dane kan chole South Sudan mun ne internat an ran tek long rede tel ne bu de jo e jini chi jin ngu a changti ni rolle ni bo woda bo doru wala yaru no yen wor no ler che you guys are nothing tele yelot ma chieng chiendun doru no ngula ra guji lo tele lo don kamun mundu tega safi la raj angun nang yetino ma chi doran la yana ade ku yana ade ne metinen adoran chwale don wori ana gan wori mada ku mun wori dore man dan keliu te wuje dien don wori man yamal be kredial ojin bi chon kel ka doru that is the first priority any we mon kelu da chun kel ka dorun mite mi jetin bi ala kwaile use a wood janga ko be a position be a jikule maintain na mo dara gwa na mo jeka no kwaile use no na kan wer kun
yo michina nuer kula respond yo bi alar no in yen na me shari ke me shala so ne kon shoot ina kan nuere ala take a different mawir don nuere gori jeno bunwer bugo control twa cholo wudjanga kan garden dial konen jagen ka wunyin kan nuere ala mun dan mun nuere don nuere ala nuere okay kene ngen ka netin kono jagen ka la jang kana jori al ko ken manuel ko ken fain ken shika korkori shika yen shi landit point den the same putin loinkar nuare to ko ken der loinka ka ba la guen no e ko in ne ka meti dit ma me dit la ga even gaddafi shi anen me to ka je ka te ka torbele di al karen yala di titi tila na na what happened to him manager gn right now. So the same fate will goes to you. Yene gujo power ko ne ga power e bine yene ga ko chu en kelgere macha mano reng macha te ram je jogo no jina e gurie but reason yen mandan let yene mi je ko bi anwar bi akana bi a chode o ne de ere lo ko no kele wa kwa je clear out nor bi aklo ngo to so na me je nda de tin wore right now to kon ngon wore should no wore kanaka mimo ngay kon dialo of course eren dialo book there a book but chen wade complete kan dia chega de rest che dem to go the same people la jaka ka from bongo the same people be yen we ka kwidi run tomorrow ala you la tuken but dor tel gwa witin dor la do da chengi jien dor ba do tin mera dien ba awajin me jin greedy person ramen mo madar ke kwer la jeni ka duomi choro lo duomi je kala wam ko jibo tene ka power dumen kwala jiwo jini la kwora ka ngaje ro na kuide na jiwo na ngaje why do you have to fight for that mi chalu go ne ka mu mi chen to arade dien lele wete nu mi jegla banyo go wojbo the same way melody yen wore ko ken sia beyond mala shal ke dor ko yen sia dier ke tek wore yeri yen kamandana we to dun che dieri en ngam dong den wade jete banwere dor midit sia ga dem tu kandial che dem tu anyo ngaje je gwanu ne en ran mi chengi jek ko ti ka long ramala pi de run bala ramadit tele te pit pin tu we pin tele ne dial pit kan woken niam ti dong bu we badin bu dong la dien mi kuin ngok rami mo mi ci dier ken ne dial content wena mo majin ma ti kre ti ke joy dir charbo ko kwide imagine right now tnk mi ci la ne ne ti dit ti ci bena tam dan dong bran ba batimo mi ci tam mi ci ben ke jina le rin ngwane ti sha wi cha je de mi pit wi dial content kono western world men pit ken ko nokkan wo bikalat tiga pit ko ngumu ko noga jeno buide to nyam kal gorje ba kwel ba japal e ba da ko ben chwalo kwal ci jenda natin ni raden ci bi nyer ko nan bolote ne ye cha use self kim yadi